Semerên Rûrehman dema min bihîst ku Apê Yilmaz koça dawîn bar kiriye, rêwîtiya me ya bi hev rahat bîra min. Di têyîba texsiya wî de stranekê dest pê kir. Ji kûr ve axînek kişand, madê wî guherî û ser stranê barîkî peyivî û giriya. Berî wî jî ez du cara disa bûbûm şahidê heman tiştî. Bi Apê Yilmaz re dibûm şahid ku sê mêrên Rûrehman sê stran guhdar kirin û giriyan. Nizam stranên sedan sal berê hatibûn gotin çi dianîn bîra wan? Pêra distiran û digiriyan. Helbestvan û mamostê min edodêran bi strana Seyadê Şame ya Apo. Apê İskender bi strana Evdalê Zeynikê ya Temolaw û herî dawî jî Apê Yilmaz bi strana Ahmedê Agirî ya Şêx Zahir va şewata dilê xwe bi min re parve kirin. Erê niha her sê jî naşî. Helbestvanê Nemir edodêran bi xwe jî heman stran xaş digot. Dema wê bigota diranên xwe yên çêkirî derdixist û bi awirên kûr dem û der terk dikir, diçû dema dengbêj û stranê. Dengê wî dişibiya dengê Seyadê Şame û dest pê dikir. في كندي بواكب دتراب ابواكي دوري شابا توركي بارسا جابر هذي خركاركي دقوا دستي برازي دستي محبة دلوي دبا إلى دستي برازي خبيا جالسي ببوا خاصواركي وابو دعوبو ما قدر ولا تخرابي. Seyat fîrar û qaçaxê ji destê Romê ye. Derbasî alî Revanê dibe. Li dû xwe zilfînaza hevjîna xwe ya bedewa êl û eşîrê dihêle. Ne dikare bê û ne dikare xeberekê bişîne. Haja malbatê jî jê tune. Sal ku derbas dibin weswese dilê wî dixwe, difikire ku niha mihuba dilê wî dane kalekî heştê nod salî. Ji dev û pozê kalê di nav sîng û berê zeriya zer de ye. Edodêran pir bi hestewar digo. Heman derdî di helbesta xwe ya rev da jî anî bû ziman. Du bira ji destê cendirma li berbangeke kûr ji berî dîkê sibê berê xwe didin serî çiyê. Destê birayê mezin ji xezalê bûye. Xezal jî rewşê nerazî ye. Edodêran dibêje disa ketî bîra min xezal, porê zer, çavên reş û kenê delal va. Gilî gazinê xwe meyne sermeta. Reva me reveke pir bêeman e, derd, kul û birîneke bêderman e. Nizanim êdî hestewarbûn û hêsrên wî, lerzandina dengê wî ji bo Zülfînazê bû an ji bo Xezalê. Lêya min tê derxist barekî xemgîniyê pir giran li ser dilê wî bû. Gezeba wî diperitand.
جفي كندي بواكب دتراب ابواكي دوري شباب ام نها که خبردن ام اپی اسکندر خبردن اپی اسکندر جبری 12 ایلونه د دری دولت دا رایادره کی پای بلند بو و به و درفته گله کس کربون خادی نانو مال از زارنوی ام حواله هف بون روزه که جبو کاره کی از چوبوم سردانی اوی لمالی تنی بو از ای پجر رونشتم و ما بحثا سالم برین کر ججیه رونشتی رابو چو جناوا باندین تیبه دا باندک گریا دید ده تیبه دا جیه کر باند 5 تا 5 تا پیچا و سترانا عبدال زینی که یا تم و لاو ایار کر و رونشت به تاوی دنگ بیش دست بیکر گه گود گه گریا گه شی گهدار کر ورثوا الدنيا أفتوا كالي أفتوا الله من الشتاء لوش فقيرين اپی اسکندر جمالباته که دولمند بو تم دناو وی دولمندیه دا جیا بو درد وی نه فقیری بو لی نظام جبو درد باوی تمو سیار جندیت گریا آن به بیرا جواتین بری دکر که دوست و هوگر قدر و قیمت دهات زانی اری ام نهاجی جا آپ یلماز خبردن تخصیه که وی هبو به قزنجا وی تخصیه 4 زار خوشی دان خاندنه و آنی بر فرینه روژه که ما به تخصیه وی رویتی دکر دنگ بیجک دسترا دما که سترانا دنگ بیج احمد آگریه یا شیخ زهر دست بیکر جکور و آخینه کشند دستش علی رضا دا دربونه دستش که احمد خونه و خارته برا بربار یخون سرع دگرینه و ریع شامه معده آبی یلماز گوهری بو سر کسیت شیخ زهر باریکی بیوی و گریا دبارا مالی و چاله چاله دنیای عمری وی خاره بو گوت از ده زمانه که خراب ده هاتم ادنه که جه هر تشتی را بهایک برینه و امجی بونه بیلیستوک کتنه درد دبارا دنی جبو کردا جه دست من قد تشتک نای ازی به چه روی هرم حضور آوان اصحابا شیخ زاهر به روسی و فارسی جی ناو دا 4 زمانه زانه لقلپا ایدره مدر کارگه ها خویه دناف سرهلدانا گلی داغی دا جیه دگره و یکیناوی لید ده 2 باله فران دادخه ده بیجن پارچه این وان هیجی لوان درانه هر کس به شرف خو ده حزیران 1927 دا شیخ زاهر سرفرماندار ترک کاظم اوربای دیل دگره بیرا خبر داده بحثا دعو دوزا خود که جبو هر او برایداران را پارو بکه وی برد ده لیج 2 مهبه وی بیاره او داویجن سر یکینا شیخ زاهر شروانین وی عمر بسه ده کشتن به حرمتیه دکن سر عمر بسه
ji bo gel bidin tirsandinê gund bi gund digerînin. Lê zalim nizanin ku gelê bi wî serî sond bixwe. Erê wek gotina Dawîya Stranê birîna Şêx Zahir xetarê da ye, bêfeyda ye. Ber bi Dawîya Serhildanê ji pey çar bira stêrka Şêx Zahir jî dirije. خود دايش يظهر فني باكري قوشي عبد الرحمن مالته بشوته روره پارچا شرم ناري سنه حشار فيجي مبريه تقوت يوم جيوا مدرخل مراج قارك بفيش از بكشين مرا برينا منه